Oleh, dak sagile minute nga sing to kita nena padlam ina manoding wa ni tak pa ka SIAMSIN pite chin letwai ati ka khang tu ni webinar series SIAMSIN webinar series se ni na hunwap tia hai Google tungto na Google Meet tungto na hong pai khom teng na vekon SIAMSIN se bai ka bong masai ama sa penen it's bang hun hoi dam ta kaun musakle webinar te saito the zel dinga imate hona pi sagi ge bia patyan tonga ki pa thu igenwa ke ka hile chingoi wung ka hi tulala education department SIAMSIN Phaipi joint headquarter DELHI-NCR assistant secretary len ka hi tuni hosting len ka hi tuni hai webinar series sa ahile topic lunglut wai tak le e paite nam le Christian society pungching khat hi nawa twa tigel ki zopna thukzo le changsa sema adya ka SIAMSIN ten I thei jok sem na dingun navigating biblical values with traditional customary law chi to pi pansana azata kwai how to know Dr. Chingboi Guite Phaipi tungtona ngai khakna nei ding hi wa atang pi in iton dan le chin dan culture and tradition in iteu ken khat tu hunin ipolpi tungtona kepit le promote to zeli hi nawa achang in Christian dan zuina a hi kele saptuam tungtona na sabna te to ikhen sekwa imale SIAMSIN te ni thei da hoi bel twani tigel in tengin kwa kisuya pai kom to gi a hi na a biblical value banga ya bangche bangin in tengin kwa satna e apply a izangwa chite a hi kele e traditional customary law pupa ngai na dan te e Christian hi na to enkakin bangche banga hai tigel luang kom sakting hi wa chite hai webinar tungtona theibe ding hi nawa mi piten lunglut taka anangai ke din ikingenwa achang lo isakom tele tugen tungtona kupnop omte tuni session a tugen so changa hun hong ke hong dinga hi chi leng hi ke thei saka hi tuni speaker dingo how to know Dr. Chingboi amale hong lota hi manin ikipa hoi sa ama ina welcome hi ni takpa how to know no lam to kitwa kena jingpa speaker introduction ne na hun saulo kon ne masadinga wai so speaker in ama hun ade banga hon langal dinga hi SIAMSIN webinar series se ni na dinga speaker de thotak how to know Dr. Chingboi Guite Phaipi hi le kum sangni lelin Bachelor of Science Zoology Honors DM College of Science in Fal apanana zawkya wai banah Theology ziltawin Bachelor of Arts Theology major la in Tokyo Christian University Japan apan kum sangni legyatin na zawkya hi to abanin Master of Theological Studies MTS McCormick Theological Seminary Chicago apan kum sangni le somle khat in na zawkenon aban Doctor of Philosophy Old Testament Lutheran School of Theology Chicago sunzom tawin kum sangni le somle gatin PhD ananga hi Dr. Chingboi Guite Phaipi hi le tulalin ain kwan un Chicago khosalalwa atate kem comment ministry le academic ahi the bang akizangin apasal pastor Ningswan thangin Chicago Zomi Bethel Church saptuam enin kemin aman Christian education lam in kainom hi academic lama articles book chapter khong le laibu thum banga gelta waite laka khat hi le the Bible and patriarchy in traditional tribal society rereading the Bible's creation stories CIE. Tunaina Louisville Institute, United States research-based project pathina dingin pastoral study project award leng ananga hai tungtona khangthakte ginna le nulepa khangmasate ginna kikal asui lalai taka hi tona how to know Dr. Chingboi kama hun kapya hi kipawai mama I ka o ki zak siang lo yam a ol lo yam leon gen le chen mo
SIAMSIN Phaipi te na hichidan na banga vai poimo tak non gelu thupi lua wa sia heu tu tele fel thei lua mimal kimle thupi lua vai chen kon gen masadia I topika ilut pa de muang tu ne ki kup som kha thu poimo ma hilele icha ki kup luat na thei khol lo se ni adia ka ya community wide level ai kele heu tu te level khong ale a diam ta thei thei hilele lang te khalo hilele a poimo ma bangzia ka poimo ai chile hiai a theory to ki bangsin ma theory to ki bangsin hilele hiai theory tung to na ai kele banga isi san banga I world view ai kele banga I Christian world view ma banga I pom khwai tung to na kha I lifestyle mimala hitale inkwa na hitale I minam pompia hitale wai tiong kinga ai kele I custom te I standard I societal standard te banga I pom banga I gin tak waya ong kinga ichianga tesa athuda na theory hi icha ki gen hi chi to ki bangsin le mo a poimo ma tai san thei lo khat ana hi mo ina ka screen kon share dia kimu ya kimu ma okay biblical values with traditional customary laws ichi na sia ka hi le ei mi ten kha ei paite te chini ei paite te ei zomi te hitale claim poimo ma aki khen thelo ni kine ve khatna a Laisiangthou mo pathia Laisiangthou pom a hi bang a pom te Kristian Minam Kristian tribe hi ti kha ipom akila khe thelo ipom akip ma khat lama kha Minam khati hi na a identity kichian khat nei mo unique customs unique culture nei hi wa ingi na te ton dan te kha ki kem bit uden white girl claim poimo ma claim khau tak ni ome chianga white girl ki ka kha etwa lo thelo ha insin bang yai claim te girl ki kala le Laisiangthou dei dan isiama Laisiangthou bulphu na le ingei na I culture I identity bulphu na to ki kala koi kilian sak zongai chi le o Christian nam khati hi na ma Christian society bol heading hi Christian banga nam bol heading hi chi kha I Christian na I Christian value I biblical value I pathian tu oina in kha inam ma I paite nam I chia I zomi bupi chia hon ma kai de hi chi kha I claim hi son no ne ve ma wai kha thugen tampi te saptuam ma biaken he chale a khotang khole a ki gen gi ge why banah I organization tuam ten le I objective ichia I motto ichia I koi to pa hi ma kana mu kha kya YPA apumpia chu na dan bu pia ma why chang ina Delhi joint headquarters te kana mu khang na te on simfelang to adopt and impart to itself ma YPA ma ina why chang ina apaite people ina ma to adopt and impart to itself and the paite people with the spirit of altruism mo ki pumpiak na chi hama phatwa mai na chi hama in la ki pumpiak ringot ai kele phatwa mai na takan na ba sem ringot thiloina in line with and in implementation of Christian values ki che YPA pansan YPA in asset no Christian values implementing mo Christian values to kitwa ka a YPN le na sem di apa itemin mimal kimin le waidan hinsiak pi di chi ai chiang na YPA Delhi joint headquarters te na amau objective again na mo to be the sacrosanct sanctity of Christian values tina
Christian value a namun itiam while a hi bang siang tho ta ka secret ta ka mon a hi a same khedin a kem bit din itiam to encourage and promote a living according to the Christian tenets and teaching mon to show respect to God the Almighty, staying up for truth and leading an exemplary life and so on. Why chianga I paitemina mi chiama e SIAMSIN te hitale mo imina mina I heu tu te na mo I makai te imin masate hitale I hinkhuate ut mimal siata hitale inam pumpil kha Kristian nam hihna mo Laisiangthou pom hihna Laisiangthou value te Laisiangthou inon sin sakte hinkhuate why banga hinguti chi I claim a hi chi hai thei lo ma why chianga to next question kha bangai chi le here in Laisiangthou ina de dan to ngei na dan ikituak sakha ya ma Laisiangthou de dan zui di hi chi I claim kom poma ngei na te kiem dit urla se denin panga va tram khai hi ma va sumit khai hi chi ya Laisiangthou de dan abul pi te den sale sau pi su de mo khatna apoi mo mama mi mal khem pe pathian bat pian siam mo pathianina ama bat pian siam ama limpuan siam ama represent ya leitungan koi chini pachana community life la Old Testament ko New Testament ko enlehang adveka mi kha individual ama tanga hinthei hilowa community a khat le khat ki panpi to diam di teng khom ding ki support to ading himima on bol hi dan sak siam ya Old Testament lehang mo Jesu kampal te mama Jesu nong la kyak te mama ki panaka body khat na hiu mo ke body na hiu every part an yoso alian zom tom lo ki kem di ali an a ha lo te bang kem zom de hi da Christian ma saten lo che bang ma community an hin ho mo an teng khom an bang ban ki sheu si kha hai thei lo mo wa jaga care for the vulnerable community life kha teng khom di support to adi abang em diak dia kha Laisiangthou de dan hi chi kha khai thei lo ngei na dan le hoi bang I pu pangi na te le hoi thei lo mo system ki chian tang nei ve mimal de na sanga mi pia de hoi zo khwal din chi te mo a te ta ga te kep din dan system hoi tang nei ki ile de na gen da na Laisiangthou pem sa a hoi ma hin nan pe tu khalama le mo on som tu khalam kya hilowa mi hin khwa bo hoi tu kham the gui the apan le hi thei ngai to na hoi lo lung sin chan na pan le hi thei source of life source of hope mo life ka fullness of life a hinkhuate tu kha Laisiangthou hilele hilele izat khel ale Laisiangthou ma kha hinna man thalo sak tu le mi dang te neng nyam tu mo group mi group khat neng nyam tu ale ong swak the a ho chicken ge leng tu la honina internet bang a hoi ma aman phama ma jang zat the ve mo phatwan pi te khan na zat the hilele izat khet lela I hun tengon ne mang ilai khon to pa zat the wai dan jeu sima hilele hwa sanga thu zo mo Laisiangthou kha ikibul putna iminam te iminama dia hoilotes hilele izat khet le Laisiangthou a hi na lo chaka gazat khak the opposite an gazat khak the here next slide ta kha bangza hiam example kon ko ya wai che kha dong di bang mangai to man lo min banga chengai dio chi ngai to hello a sentence mo to kitona hi lo chi dong le hang banga exercise dan de wina chi kalum gul a hiya adik lo chi om lo hi le
ei sunga bang tam ki embed a bang tana na ki pom ta a chi theina mai de mo test thiam ai kele anang chu na hu chingai to chi na di het lo ina mai on thei lo bang yam mem le thumbs up thumbs down na le hi thei mo wai kha tom chi ki zwal da abani pai mai ni chu kai ma to mai mo ngai to lo di ngai to so lo adong pa di gen che na dia ni ta kan na cha ya ang chen hi I chan dong pa thei di ne chu mo tu ni na ni anwam ya nuam lo hi I chan dong pa thei di so ngai to lo wa chi dan de na lai ya anwaya chu statement ichia ong kip di bang sa ya mom wa kha lai siang do de dan more biblical value hi khain na che ya ai kele hilo wa chi azia point khat kong igen che le wai tom sik exercise ni a free ta kenom ni hai kha banga ke up 2 mo ma ngai to hi le hang le ilung sim teng isung khom the na di mo hatin ken hai chi kon game sau hi lo izeka I participate the na di tingai to khom the na di lunggol wai lamen isanga mo hedan kon bol hi a khatna copy zi khat ba ne mo polygamy ka biblical ya mo lai siang tho de dan ya hilo bang sia ken tham chan bang sa yam ko mo lai siang tho de dan hilo mo mai ki unmute dan do mo zalom ya le aziak bang mun khata tu kompil pelai cha holem ki banga ki chiam nui dan le feel comfortable mo okay hi chi chu ki om khol lo hi le ki lo me ve ka ha ka mu na ta na mo lai siang tho chu ki twa ka hi ki chi lo ile lai siang tho sim le la Abraham che khong ai kele mi thu David che khong mo kompi David te wa siang ena Solomon kompi thu pi ma mo sin na san le zi khat wa ngai le zel mo ile en tu nya biblical lo hi ki chi ya ma wa ta na ko dia ni na swak slave ni kha biblical ya biblical lo la siang tho de da nei ya di ke thumbs up thumbs down na le hi mo thumbs down okay okay non response sa wa ki pa slave ni le la siang tho to ki to ak lo ki chi mo abana minam khen khat mo tribe piche ethnic group piche race piche ya ken khat nam dang te sanga sang se hin ding asia ma hiu hela ken khat te claim mo le lai sang to ki to ki sa ya ki to ak lo okay then discussion hun in ei chiang na I banga hun in ya le yu ta le te va phol ki thei mo asiak te okay thank you abana twal tha na ichi ham swallu ina mo re chi khong om chiang ina tuna sung mi tai ve pu pang ina dana ikingai dam sek indong ta va ki ho sek ka lai siang tho biblical value lai siang tho de dan to ki twa a hi ya a hi ke ya bang chen ngai twa okay 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 atam zon ki twa sa lo mo at le ni om lai okay ki twa sa len he ka discussion ko mo ma khat chuang mo okay abana khotang innsung ai kele nu paka mang a thu to pen pasau thu chau lak ding hi nu mei thu kha secondary hi gi ge di pasau thu kha banga primary siama last word hi gi ge de hi chi kha
Laisiangthou tu to kitwa kya. Okay. Several thumbs down. Okay. Adik sale on. Okay. Hele ki holim say sad ma. Ki discuss say sad. Okay. Adang om la ya he te su tun hi man ke da ma adang koi mo sak le na lung si buang om biblical hele biblical lo hele chi bwal gi I da ngai to khag gi om le ola oni nei le ki ho te ma hele Laisiangthou dena abu lai patna music gen de yang Laisiangthou I chi to ngi na I chi to sai mon ton dan culture chi ya culture chi chu hu ta kana om mi ngong ki pata pat ai kele mi Minam isia people group ong ki pata ki panena ahong om bi pa eve mo ngi na dan khat ton dan khat tai dan khatan nei pau ho changa mi people group tuam atan to ki twa ka culture le tam ni mai ve e lak banga le nam mun neu che ka nam tuam ki teng khom awai nam chen le culture ki bat na tam piom le ki bat lo na om jet se ki pa mo tuam chia te chu wai ma banga Laisiangthou a Minam ong ki gel khate mo Laisiangthou hun la ya ana ki cover khate Laisiangthou la ana om te chini ancient Israel ancient Egypt te mo Assyrian te Babylonians Mesopotamia culture Itiam Greek te Romans te khong le amau culture amau ton dan siat anani mom inchin Laisiangthou ong ki gel changa kha Laisiangthou su ong ki gel na sunga kha yai mi te culture ong ki reflect halo thei mo obvious ma chu hi le tu na Laisiangthou ki get hile ya banga US president te khong ai kele India president prime minister te president te khong na san aki ki khang mi ki thei mo ai kele world wars tuam ai kele tu lai cha events te tu lai cha ka culture tuam te ki ge khade ve hilele Laisiangthou hun la ya e ki om nai lo ei chianga Laisiangthou la te culture te hong ki ge khase ma inchin ei sunga lun non le ei sing tang mi te ma ei pai te ei Zomi te ai kele sing tang mi te I culture ai kele I paidan tampi tribal hi na tung to na kha Laisiangthou biblical Israel te le kha amau tribal and he chiang wa tan pia ki bang me ve I tribe I clan system mo I can see structure khang gui paidan te khong hoi chang in courtship ji le pasal ki zondan no man le tuam te ki vai hom dan tuam te kinsman redeemer goel chi mo tanaw nai pe ni na apoi mo le pu ba le la di tanaw nai pe ni na kep diom le kiem di chi dan te to mo hoi chen patriarchal pasal ina bangale hangui kha pasal pai chi te ai kele nei le lam te pasal line pa chi te po mo patriarchal patrilineal a to why ancient Israel biblical Israel te kinai ma akibang tampi om hoi jak taka ha Laisiangthou Israel te tondan Judah te tondan reflecta mo tondan to ki pansana ichia ongki gel khak cha kha en o ya to kinai ya to ki bang hoi jak ka to ei pai ran sa biblical eve pathan de dan ma eve cha kha va pum khak bayan bai hilele Laisiangthou la hiai dan a hi adik pen hiai dan a hi pathian thu to ki twak pe achi hi pa lo ma denai gen ma sakdana huai hun lai taka tu lai ta chin en lai bu ke leng I context ki reflect khalo thei lo we mo huai dan de wala atak taka la Laisiangthou huai hun lai te culture anala pansan ang ki ge hiai dan na di ton tung to aton tan ton chang to achi hi pa hol lo ma huai ki ka kha om pai kha I khen siam hoi zia ka Laisiangthou to ki twak la bang la ki twak het lo a opposite len hi te aki le bu le hi te ala wai ma om the ma religious ideologies and cultural customary laws rituals unscripted gestures he bang poi mo ki gen khelo la aki zang chi hama
founded on or validated by misguided biblical interpretations concern a ideology I kill it a custom a pumdan a standard is yam a hoi sakdan a worldview kong pa lai siang tho war kat war di kong line why I kill inter a de dana interpreting why ha validate sak why ha nam kip sak si the hi ma si na Kuchidana lai siang thong kizat khel hak chianga kha bangsi alawai dan so it strips community members remember recall leham dena lai siang tho de na chu bang every single created human ma every single individual kha pathian but pi an siam pathian ina words a ki pya khelo words on pya ma man phanna ki bang ama hi na dana akibang da ka hon siam hilele en izat khel chianga ma hi biblical interpretation ka misguided a hiloa iba hi khak sianga community members they ka a dignity more it inhibits community members from living authentically full lives that is given by God more the creator ahon siam tu pathianina ahon piang na dan hinna hinkhuam man phat dana kha kizang ka thenon lo biblical interpreter ten ma koteloi in ka hi khel jakwa sini a hi lo pia in ngai to asa in a zui sa pen lian sak lo khain koi pen kha cái đàn hi là sang thâu để đàn cái vật chỉ khác cha cái vật chỉ khét lệ mi hin te mo i community member and then recall again mo then a community sunga kha ki kep to din adia ka ha lo te ke po te kep din kha la sang thâu ngai pon mo ma hi old testament hi new testament hi ichi koi pen kha ki en kha ki subei kha thei mo la sang thâu izat khel khak le ki tuak la bang la a ki tuak khet lo ai zat khak le mo thế khát về anh thắc lấy hàng để na ý kiến so so sa mua lai sang thâu thu kun bul pia thế bằng akila khét thấy lo gì mà mimal kin pasal hile nume hile mi bang lo hile mo mentally challenged akile physically midang bat jolo na nei tele pathianin ama bat pi ama lim pa hon siam man phat na ke bang ve ma ko man yam se to mom lo si kha la siang thawa siang ma mo Christian story ke pan in chin koi pen kha lai siang tho claim khan ani na lai siang tho kha bangai chile en leo chin counter cultural hi ge de jesu hun ale pan le ham jesong pai la kha jesun kha ama kumpida na leom te pathian hi le mo leitung da na chu aliante ki thu pi sak bang sak kai ve hilele ama kha wa opposite a hongom mo mi ki dik sakte mi ki hi sakte aman wai te apati gamla tin sin da kil kala mi te mi dei lo te society in even religion in mo Judaism in anano hinte aman kha banga wai te to vaki identify min siang lo a ko te kyang ama kha wai te to khat aba omebe counter cultural white culture ha hoi lo hi se ama vale om ina hwaya jesu ke pan le pai le hang mo tu ni kha ala siang tho thu su di hun he lo chang a detail wa ke ken the lo hele le abula bliblek sto la siang tho wa thu om te kha den again sa banga context na omebe a context why to ear kom siang kha again hut takong ki siang mom ye te na dang dina ye biblical creation story bang le meaning male and female pathianin ama but be created in God's image kiche voi malen why ale thu pi lo khin chu hilele a background ni on chianga thu pi the same ancient near eastern creation stories tom anna ome chu tu le tra tom ten le gen lem tong hoi tang tu chi ya khup singam bo mi chi ya ai tang thu ke nei namdang te le nei neu chip ki bang lo chi om che
male why dan deu sima gen te na dia Egyptian te creation story bang ma amau kha a pharaoh a kumpi pau kha God's image bearer kumpi pa chawin kha pathian represent mi hing mai te minau tang hilo so hierarchy om pa mo kumpi pa kha pathian banga le abyak te pathian ale man train or creation story danga banga pathian gods omin sin wai te la kali a supreme de demi gods omin sin wai te khana se mo itu pathian usar hi le wai te gimlo tai changa slave dina na concept something that let's create another being human beings mi hon sem sin mi hing te purpose ka pathian serve di sun le jana a serve di si dan creation story tom anale wai hun hilele a biblical creation story chu wai te hil diklo hi wai te counter ma no mi hing te slave pathian slave da siam hilo no mi hing te la ka khat chau ma kumpi chau pathian image bearer or pathian represent hilo every single created human being mi hing khat chia na pathian image ki bear pathian image banga pai tu ki hi si kha biblical creation story on gen khiap ma why sa a context da kha always Laisiangthou isim de sa why hona why culture bang claim mo medio ka counter an hi gi ge si le ipok da hoi ma yai just for fun le hisin Laisiangthou no me tin yam zo or nyam zading a hi cha pathian thu piak kha statement kha loi le hilele no me tin yam zo din mo na hi nau chu champi ki mo ancient Israelite culture or even culture dam te why hun la ya at tamzo kha patriarchal culture cha mo in New Testament hun ale o chi bang ma nu me ten yam zo hi na chu tampia ki mu hilele nu me ten yam zo a hi u nu me ten yam zo siam a hi u si a pathian thu pia ko pathian kam pau chu kamu khak lo a hi ale la on gen ki kon la lo e de mo o en adang adana example ai gen kha bang swag la salen ana kine uno si su pia le lo hilele la sang to sin se swag la sala kine ito na chu ome de Old Testament le even New Testament le Paul na Philemon kya nga mo Philemon la kha ka swag ka Onesimus na swag ka ana pomnon mayin nang ka master ho hin si again no swag le sala even Kristian masat na kin hilele that doesn't mean ma biblical mandate or biblical value ho ya hi hai bang ami hin ti de chi na hilo why la na ana a society on te on reflect ki do kha chi to mo why chi ka sa apo mo Laisiangthou kun bul pi dang den ai game te bana love and forgiveness sete ko manon yalden kan king ki mo it na pathian in unconditional love chi te gen sa ngai lo it na biblical value poimo pen mo pathian in nan pe ma sa wa tung ton hin te ki de chi forgiveness le mo bang chi tu ka khia le ki ngai dam zo de hi why he koma love and forgiveness on hilele justice Laisiangthou God is the God righteous God of justice chi kha why nyam zolo ki kim pathian in na le angai dam na to justice diktat na le khel na pathian in jesu in khel na a huat dan na siam khel na ade lo khiat dan akibang ti le mo ilo ma man khel na banga nebo si chuan lo sermon ong bang det sin na pathian ai na le angai damun na thupi lo ei chianga ama ma na san ma ta pa na sanong si justice na dia ma why ai kwet the na dia mi mai si le pom zo lo si I the sa izak sa gi mo pathian to gen chen gen di kai te gel le apo mo ma justice lam kha khat de ki
ki ne bol kha dek dek e mi hin te mo ai na forgiveness te kha ki ngai thu pi kha dek dek atia ka e ti nge na pai dan te banga hoi a hi le a do na bi hi ta yo he kha to de na igen ten ten kha ngai to akom le hang ma lai siang tho tu bul pi siang thoina a de dan a thu kun bul pi te I theita hi le mi pai te mi nam te Zomi nam te lai siang tho le pathian thu to ki to ka hing ut ki ma kat ut hi chi le ki I thei a hi le to apoi mo kha wa I claim te I banga I hing khia hia mo I claim te bangina I hing ma hia I ngei na le kep big de ma poi mo lo te mo I ngei na te I pai dan te ai le wai te na lai siang tho ki ma kai sak de chi pen I zui khama hia ai hi le akizui khalo akitua khalo omle bang sidan in transform le inge na la ken bi to hi le a biblical value pen ka akora omdi bang chi ni the ja chi to ni khata ki discuss a hi do ni chu hi tha lo moi le I paidan te khong le heu tu ten le olola hon khek se lo mo a hun to ki to ka om he be wai da na I china ki kum zel akwa pe man ngai to zel le a hoi ju se mong piang thei chu hi mo khana denale ken khak to tha na swalu na hiam gam na chi te ilaka om chiang na mom e thei cha cha bang na pupa da na ke ngai dam na indong ta ba ya ki siang sam na kha tam ma ma mom denai ki dot na le la siang tho thu to ki twak lo hi chi kha tam piom a ki twak ka hi chi le chu om mom ke a poi mo ma denal I la siang tho de da na ki ngai dam to di I na le ki ngai dam na community a hin kom di ti kha ki ge nei ve hilele hia pupa ngai da na pupa ngai na da na I ngai dam na mo within court hi chiang ngai dam na om tak tak hia chi kha ngai to hwai sama ma ngai cha wai ma sakwai mom kwa ngai dam indong ta che ki ho chiang a gen te ne a victim a thwak nu or a thwak pa a thwak tu bang ki ba ki ron kha kollo ina ya indong tamakai te genzen rape case bangile rape am pen atang pe kanu me hi so de ma anu me nu pen athwang na banga ama feeling I chiam ama thwang na bang ki dong khai khol het loin ya pasal hon ko chimai di a hoilo la na lakin ya thu ki kum sum her za ki mai sak di gan her za chia ki kum a vulnerable chiam a victim chiam athwak tu pen bang chidanina ama lies effect kha a mo ama future effect ka ama bang chi support de chi lam ki gen kha kollo hizolo ya ma ai le to hi dan pen la sang thok to ki tuak zo lo hi lo ya chi u ti ve ucha ki ngai dam jiao jong mo en la sang thowina justice ngai pon mo ma hi le wai khel na mo ucha ki swal lu na pen ai ke le ki ngai dam na pen yam gam na pen hoi lo lai siang tho lo mi hin min le akide lo we de mo Kristian lo te le wai a hoi hi chi tha lo de wai pen bang chidan na bo ro te di bang chidan justice ki serve te chi lam kha ki ngai ne philo ya mo wai te khai ngai to khom de hoi o che ikir system ta ga khat bang ngom le apa in sangam pa sala ne le wai che ke phi de mo ai ke le nu le pa te changa ta pa u pe ni na akep I system kha a hoi ma ida tak taka hoi je ta kale homeless kom ki om lo hi pa hilele isi hoi ta ki ngai to le ngi cha van zui chep tuble hang ke vulnerable kep dia poimo am pe ne din a hoi gi ge dam a case ten chu chi hi lo kai mo exception om na hun poimo lo ya ki chi ut sin hi na ta ga khat bang naw pang khat mo kep di om le apa a anai pe ne na apan sangam pa sang ke le apa kazin te ma apu apa pa te tapa te chi hong son dau dau ve mole uchi hile akiem di hoi genje na de an me hin ma mo akiem di nu me hi de ei lambang nu me hoi
thahat ai kele naw pang de om hia I siam takana kem de om ya sumle pa kem te de om ya awai che uchiran om kele anaw pang pen kha hoi taka kep khak lo kep kha ka om lo in ama life ka banga kisu sia swa ke de ama future kisu se kha thei swa mo hoi sang na ipaidan si chep chublon ama akem thei di ani bangin mo kemu cha hi le nume hi le kem le mi hin kha tong swak le hoi pen kha la siang tho to ki twa ke salon dia or even apulam te mo apa lam hi se solo a anualam apu ai kele uchirana anaw pang pen kep dia poimo om pen a vulnerable pen focus ka la siang tho to ki twa ke salo de ingei na I paida ne vele bang sa ka chen kemok si sanga mang anaw pang kep dia poimo pen a de a poimo pen wai cho ki bang nu le pa bang le ta pa u pen I system hoi lo hi le khat ve for all kinds of reasons ta pa u pen ten a kep thei lo honom mo dam thei lo na siang bang mo ta pa u pen ten ke mi chi hanga atang pe azi te hi wale nu me tele ba ki mo sak pa the hi lo mo nu me te pite ku te akiem siam de om akiem siam do lo de ki covid zo de om a kele dam thei na siang dam thei lo na siang a hi kele sumle pa zia om reason to am chom zia ka atapa u pen sanga atapa dang te or even atanu chen chem le ate thi he te a last banga ahin ko ananung lam kha banga tol dam dewa ki zat theu why at did his alone ya gen thei pipia mo gen thei pipia tapa open ina om sak akem di hoi tak le om kollo chini aki sidan om thei why che khong ngai to why pon ngai to thak why hello ya lai siang to ki tuang di le to ipai dan strict takin zui le hang lai siang to ki tuang ki ke ma ha chi ngai to ada kon lui kya ka hi mo ahi adik ke china pa lo bright price bang le oh ipai dan hi he sum sang sum ki piang sia ka luang man cheng ni ki piang sia ka akele zan ki piang sia ka nu me words why zaman na hi china hi tha lo ke chi yes hilele hiai te in na zia ka pasal tampi Kristian in kwan hi chivek hile pasal tampin sunga kon le sa nei vele na luang ke kuta mai na luang man ka piak sa chi kampau to ki zang den ni kumina women conference kata about ka panga thugem dan ki sapna ba pai kha wale hi survey question ka hina ki sidan de te ong dog ve ke nu me tampi ten banga hak sat na na ne chile hwai che amin anonymous a gele changa mo ne sakan gel tha theu nu me mai ki chi in kha amao a hi the this a potential a confidence te mule mang sak idea ho nei le ki share ngam lo chi te khong koi ma ina I minam pumpi an to na dile honda hin ka te chi bang tampi mo wa jaka ki paida na hi yai sang thumina mo ai kele asing khat ki pele le lak khat ki pele le nu me word nu me life words gen nai lo I chi kom poma yai bright price ina banga kampa hoi lo le am nu me ma te le ki muniam sang na chun kha na tampiom hi lo ya on se sang mo bang chi transform le hang la siang tho to de dan to ki tuak a ki transform te dila I pai dan bang chi ke de chi kha ngai to hoi ma adang bang o ma mang hoi sia ka I chu kit na dina inge na I pai dan ki chian kip tang nei hi hoi inamon pi chin saka hi ho dik ma hilele hoi te len chep tu zui tin ten zui chen tun hoi pe ni na I hoi hi chiang a I community I minam member te ma ning nyam ka ai kele a worth mga erase ka ahile lai siang tho to ki tua ka hi I minam ki makai di chi pen hi kha ma hi khalo ma wai ki ka ngai to I paidan I ngei na te strict ta ka izu zo chiang a hoi nam pi chingoni sakya or ai kele ma lai siang tho to pathian thu bul pu a why de dan to ki tua ka I mimal chi min khat hihna ai kele hin kwa aman phatak ai akizat theina dia I chianga hoi pen kha hoi pen in nam pi chi hon san so dia dia
si man he tenga hi tunia kon gen te kha wai hoi lo hi dik lo hi si pa fen pan le ka hi ut ke mo ni le ngai to tha kwa hi lo ya tumang ni si na hi pa lo adang le tam piom di mo hi le bang sidan in transform le hang ingin ha ikep bi de hi le kwa kom na biblical value Christian value dik so ipai the dia si wai ten ke lama pan mo tunia kon lui hyak the ya aban kha hi ngai to ina to e te loi kha i nam i SIAMSIN e tu la ka SIAMSIN te kha imina ma de akingak na ki ta changa mo e te loi le e bana tia de man pha zo sema imina mo pitching zo sema pathian thu to ki twak zo sema hin the na dina to ki pan lenga to khom ina banghiam sem kele hang lungul hwan ma ka sa a hi ina heu tu chena yaida na hum poimo tak non bolwa non chialu athak ta kena ki pa tu kon kena ke ading na ke chan ke hun hai chan kon so dile ke pa kele Thank you, Dr. Chingboi. Kipawaya. How to know ni danga khotang ai nakikup ming lo le ikimi kya nga le present in a pi thuk za se mai na ngai to khak ming lo te kit 9 lai sang tho tu pyak dan le instances of event and experience ke kal ken poimo na bang te kit 9 no me te niam so hi chi bible tu pyak te akimu lo dan le no me te din mun niam so om instances dan hi tuan lo again khang na te ki kalbang a hi kele ngai dam na pu pa ngai na da na banga hya lai sang thoin again dan ngai dam na banga hya le taga te din mun bang che bang in le taga pen a dia pat a hoi pen hi dia hya chi te bang hon gen tela a chang sa semin mi pi ten in a theu ilamena abana pani sot zo mauna thupuan tomchik kaun nasal dinga chat box feedback form on ki koi khedinga hey webinar session isai teo mi pite ngai dan ki the no ma hi manena ana feel sakchau sau dina ina ikinge na he ina mu cha ti lamena bana tuna dot noble don na hun iludingwa speaker ro tungto na ina ngai khateo the samlo dot nopya ma hi kele kop nop nei ten na microphone cha to onena dot the dinga wailo in chat box a leng agel to a koi the dinga he to te e pau e pe te pau he kele english a leng dot the dinga he chi kon the sa ka he to na question and answer hun ka hong he kop nopyam ai kele thugen te apat dot nop the sam lo deu in ei teo kan the a hi Ken question khat kon dong dia mo how to know kya nga denanon gen khak ya in kwan sunga no le pa et kol na to ke se ka a en kol siam zo dile en kol thei zo dite na en kol leng kha hoi zo dia hi chinon gen pen kha ai pen kha bang chida ni na society sungwa bang chidan pan na le system dewa traditional ina zuidan deu kha biblical perspective eta kha ki tuak zo ding le bang chida na to in kwan sung banga ana nei zo hia mai ke le nu le pa ana en kol siam zo dite na bang chida na ai pen kha bang chida in society a pan la le I dan practice in ai thei do chi khong nan share ke thei dam chi ngai dan ki pa wai question poimo tak le ni champin to hak ma to ki to kha ke kyang ko long ki share le tampiom i paidan kha ki ngai poimo tam zoi mo ni tam zon ki ngai poimo hoi lo tel wai azui khalo te ba o ko in kwa na dia
tapa nào zo ai ke le tanu te ai ke la dang kem so le ko ade hoi zo chin puche ana zui khom le a society ka ki gen wa te a tapan le ken lo du de si dana hwai stigmatism hwai ma le lau na om hwai ja ka hak sama ma kha chu swang mo le dena ka gen dana a focus pen kha kwan kem kwan vui chi zo le a tho to min ko le han kwan kema chi i ha bi bo lo na la ma kha ke pa om di te lungsim lungsim ta chiam ko tak kep kha ka om lo ga che kha he pi wai lo e chang i focus ka hoi lam kin a hen la i pai dan ken te na di ne chu sa a hi thei de dan ka ngai to na dan khan mo hi le a ho izo lam pi le tam pi om thei tapa u pen ten kep di helele uchidan alem ke ya le ma a kem siam pin pen ke chidan de khat close khat bang om the hele ma hele ami pitia de le uchidana in kwan ki thei siam ki vai hom ten le mi tia pat dem luan na om lo di mi ten le dam thei lo di sidam zo de di healthy zo de ina hom thei de o chi khan bang ma tuna in kwan khen khat chu o sia ki thei siam ma ke ho na me ve ki se ki ho na sia ki thei siam ma bang yam chi a tapa upen te na cook om lo wa nu le pan om lo na ne ya le leng bang ma ai kal ki sian na om lo di no ho chana kem de ki boi le sia ki ho theom hi le au chi te le aki ma kyang bang in gen a hu chia akem khalo te le ki swan la na dan khat ten tun den chi dia hu chi ran khat i paidan akip lo sia ka om thei ma paidan na dina i paidan i customary law te banga clause khat anwa ya ma exceptional case a chi ran le hi thei chi dan de khong om le chu wai tung to nam ni tele kep aom tia dia la akem siam akem hoi khathei di pe ni na akem siam chi ki compare na hello mo for various reasons hi thei di wa changa i society pumpia dia le chidam khat banga customary laws te aki emen siang bang na mo close khat le ni uchidan ki de lap the bang le ho akwa pe wa den ho jam chi khat chulung se mam ni le it's not my place anymore ke why hi din muna om chu hello puchiran khat why din muna om chen ngai chu ate lo chu lung gol why kon don khak lo follow up question na nei le la on don be le chin mo han chi pa ken hon dong kim ma main ka the ka ki pa ke Wai lo adangom la ya chat box sa khat ama ELM kitsi ama om khaya audience lama ID ELM kitsi. Okay. Yeah, ama observation ama lagdan so hidya hilele how to non a response utle on response dinga kaun genda. The Bible is a patriarch which feminists are fighting for till now. So the Bible at the same time can be argued in many ways and forms. Honsia. Ka how to non pangai tanan ne yachi gele. Okay em ha ki pa wa hai banga statement non ko ya mo the Bible is a patriarch sang in the Bible records patriarchal stories sidan khong hele chu accurate so din ka gin ta mo lai siang tho pin kha patriarch or patriarchal ong hi pa no we le den ai si banga lai siang tho sunga patriarchal societies te a tampi ki gele chianga hilele patriarchal chi kom koma nu mei pen patriarchal society sunga chilo da nume aki bang sida nume ong ki zat thekna tampi om zel nume jesu ma inle jesu tho no na le nume te man ba mu ma sa chi te khong mo old testament na le hi tho nume agency ane ina tampi om be de hoi changa patriarchal story a hi kom koma le nume pen in nume pen banga man phatak le powerful taka empowered a hi na le tampi om be chi khathele was a feminist le yai bang chi da label te kha ken kha da tu lo mo feminist le for convenience
feminicity cha kha e adia ka elam ten kha negative connotation no negative kien pa mo paja ka ni khen khaten chu hai thu gen sia feminism and again on simai the hi lele by label te hilo zoina denai chi bangna lai siang thoin abul pen a foundation pen a mihin male female hitale mi bang mi phazolo te hitale mo mentally challenged te na sanle apil ma asiam ma te to pathian mi muwa ki bangai chi kha kwa man kin ya lowe be a inyal theilo ma hi kwai a hi na tung to na kha lai siang tho sunga story a leng no me niam so or mi dang te mi bang lo te niam so ba nam le le that's the story lai siang tho nu chi dida na hi chi subdiu hi lai siam pen te or apil pen te how pen te word lian pen chi hilo hoi ki kaw dan na kon do mo dia feminist te na patriarchal lai siang tho ki gel dan pen kha tunai si bang ki sang chalin tam pi in this is biblical, this is the Christian value. Itzi khak te kha feminist te na hilohi it's a fight ben ma hilele over a khak le ho tan lo di mo nu main atung nung jog de le tan lo pasal tung nung jog de le tan lo bang people group ba kwa group tung nung jog de le tan lo mutuality khat le khat pang khom di community equal worth ki bang a pasan siam bang chi de ke pom dan su feminist te hi khoilwa hilele banga overturn so ma hilela chu biblical plan lo in kamu ma achian hun tok ma ki pa wai I how to know abana dena lian hang sing kichi in akothon likha in kathea aman don paneya bang khat dok zek kaneya bang khat tua patriarchy to ki sai igena la ka ke mu dan kon gen dia nang bangai dan de mau tununa atang pia kha church ai ki hil sekdan kha interpretation kha tuna gen te the Ephesians 5 pa khat lu tale headship chi bangle ya ka ke fale kha interpretation kha hong ki bang lo zek mo hin khat kha source dana interpretation ani na kha headship authority chi dia role dana kha interpretation mina to pen kha deran na autonon gen dan dewa na hong gen dan dewa kha tradition ma in anas wi dan le hi wai to ki to ka ina pom khak le hi diam ai ke le why interpretation in wait in kaging there it is the headship or just the origin mo the source dia salam ki panchan why penin kha I bang tan hiam su kharin kaging ta patriarchy to pen why pen kha interpretation to ki sai kha dialogue nei tam hoi ai dia mai ke le tradition khat pen kha nang lenon gen ta tradition pen asia hi pa lo hi le a misuse khak chang kha anu mei pen oppress khak jok thi mo tun gen tin na ke na mu dan kha a very radical lam hi zolowa patriarchy bang chi bang le tradition a ye chang kha ipu paton dan de khong ye chang kha bangale ham chi khong ki nei event mo ai banga institute dan de khat omin jin haya kha to dai pasal de khong cha skills tom khong jilu azo dormitory dan de wa gya ku ai khit changa kamsa pat khotang khong vengu agal tia pat vengu khong hai kha a patriarchal role na omin jin ai de khong kha banga value ake essence khat nei diam ai ke le tu kho applicable no lo isak de chu dialogue nei tam le chu poimo dia patriarchy bang le dena feminism bang negative connotation ipiak dan de patriarchy on negative connotation ke pe khapa pa jil mo wa ki kan kha effort khoi nang ngai dana banga hi dia ke interpretation pen kha main issue diam ai ke le ajek chu ai pen kha church to society pen ki hen lo te hi changa church interpretation pen society dan su khato non jel mai te mo vice versa mai da interpretation in le way nin ke jing ta nang mu dan le nang gen dia azo chi bang patriarchal tradition pen le banga revise yel hoi chu hi thama at the same time kha bangchin panna hoi dia to interpretation pen ma bang le bangchina nangai dan non share the diam ki pa hoi question poi mo tak nen ma chau hi lo hu ya ji dang pe ka pat
even Western culture ale banga ea to karizit kelele egalitarian the one a patriarchal the one man why yang ma ale ea ka interpretation ka enina pom dan ka ithelo kala na ti why en a sunga embedded sa theology I kele a en ina that sa ipaidan ka sin read into it ka bai lam in sin then again lang khat to ina to hom ngai mo lai siang tho ka tam so ya counter cultural ana hi so gi ke de to adena non gen efficiency efficacia ke phale pen le mo head authority sinalam sa ka source zo hi chi ka agripau siam pen nam gen mo hilele elama tem ka ina pom sa dan ma a thune ina si kha omdena ichanga authority power lama kha kila ba so mo insin ala siam thomuna simle hang Christ is the ahon game tena ka ahon ete diam game ka Christ is the head of the church, his body of which he is the savior say mole Christ is the head of the church in sin Christ in ka with authority udandana thune khum hia banga Christ na church adia he gave his body mo a savior hi na dia apuma ke sacrifice chu thune khum hele chu nang bangja kau chi ho chu chi sukjo chi so chi tho zo le kilo hilele source hi na amawa the lies church adia ka life source hi so Hoja ka yai authority lam thune hello de china hi kelele mo an sia termin ka source ahi na lam gen zo hoja ka in a zat khel khang na te chu misinterpretation ja ke jadena kele ka koma mon hoja adam khat church le society ki chen lo hilele ana le chida ma khachu church sunga kha ki rigid joy boy ki society te le hang to na vai dang ale hi mo tu tuam tam le hi le to gender tu gen a hi ja na wa example le church sunga kha no me te a hi theu tom lo pathiana dia ki pya kha tu le a give to a talent te mule jang ke theilo a ja to maudi ya hi theilo ya ki hel thei no me te si om sai cha hi le society chu ama olung lut na kwa gift ane ina kwa aki banga ama ahi zo na kule any arena even politics ale mo or adang danga hi thei do is free banga opportunity house ama wa de kong khak tamzo hak sai chi kong pa tamzo ile church chu ama gifts hi le hi cha phale changa ama gift lo pya long ki sang ke thei so pa ja ka khabe ve church society ki ken lo ya interpretation society efekichi ichi koma a church sung so ki strict lo ki sang khya zo to ki bang mo society ama full life hing chei zo de bang ka sang na bang lo ke observation mo pa cha ni dang lai ho som ki che ha pasalte som ya khoma ka kong pai le kele gamsa dendarum le ma ta na sa chi dan te wai kha ro khen na ya ke mun dan in su wai dan te su physical strength physical feature ka alo thelo ki ballo nam ve I word ta kele pathianon mu na ki bang chi le different I na ve changa mo pasalin naw ne the mo lo chu wai ja ka pasalin le naw kem di chi tok le naw nei the khan nu me changa mo nu me na nu me chon a hi the che mai ni po kha tom nu me noi pe the ama noi pe the pasalin chu apoi mo le dong noi pe the chi hi le wai dan ki ballo nam se ke cha wai dan te chu a umlo thelo ka the azia tu nu me ten wai na ba sem di hi le a purpose sem khalo de chu evidence te ben zo lo the mo nu me la ka ha de che hi kingal physically mo in sin wai dan I banga I physical feature or strength or I gifts ma I talent tung to na wa ki hom te
tu azat na di ka ki zang ka bu se hoi kha en zang khia lai cha visit ta ka o nu me ro pasal ro cha patriarchal norms to yon ka khom la cha nga chu hoi dom dik lo se ke mo na da na mo a purpose asar khading hoi pen ka I focus hoi pen ka I ki pat na let's start from there nu me hi man pasal hi man hi thalo okay hai physical strength point mo hi le pasal he dan te ki zang sei de des or then again ba nu me chaw la a hi thing na je le le hoi ja ka nu me te ba sang zo nu me na an nei ja ka tia a sang zo le chuan lo hi thei I physical body ja ka hoi kha bang sidana ki pom to a thei di ma vai pen kha ki focus thei dan thei le vai hoi dam chi e ke ngai ke mu na da na mo kon don khak lo oi ke confuse le vai de on le on at ko hon gen lai dia kele lomte chile lom lo le tho career oriented de nu me te la ka kha question bang za yamna dong khai ngai hai picture ki to ki sai kha response tamzo kamu da na kha picture ki chi pen kha ai bang in tradition pen pai hen la as hileleng a patriarchal structure no ka animate pen operation ke hen la equal khat to le khat niam zo chi ke hen la Christ sacrificial love na pasal pen animate pen on hen la to alena sacrificial love om hen la wai zo a submission pen toy kina ani to kina pai khom le compatible hi diam ai ke le nang ngai dana bang ai di ja ka dot chenga ka atam zo ni kha to da na sacrificial banga operational om lo a banga ngai dan ki kup khom pa ki ta ko om thei dinak le patriarchy pen ka a point division le ka ne ke tradition ma le a poi ke chi atam zo ni hi mo le lama a khal ni chu patriarchy him dei do him chu om tho ai ja ka kha patriarchy in its sense ka hoi do hi chi pen kha ngai dan bang ne om zel ve ve mo in khalin kha to da na hi bang om in jin he ki ka ra kha bang chi na suggestion na ngai dan na bang chi da ni na suggestion na pen wam dia hoi patriarchy by itself hoi lo le hi pa lo mai hoi mole adia ka Christian patriarchy is ni sacrificial love to I kept le chu hoi lo ideal hilele a reality ai chang a person tom lo ma then I again khak bride price and ya chu I paidan mai hi nu me word ke nai lo hi sang tu milele la katile lo wa saman tha zo na hi kichi hilele a reality la a real life a lived experience kuchiran kampau ki zaden nei chu ki zaden se ne even Christian kichi mama tele hile white dance se khatele white dance se kha pasal tele individually ka mo sak se hilo azya chu society white dan om khine changa white dan mindset ka ki thun lut khalo chen le a thelo khalwa un mo ngule helo chidan kampau kha ikele white dan ngai to kha hoi ja ka kha athua hoi lo athua hoi lo te hilele atak taka a lived experience waida no hilo chianga 0.1 0.2% sa kong hile banga aphat tuam na ruizo tak tak di hile chu poilo e chu poilo chi phen le hilo hoi lo hilele wai chi ka kha nga yum ka bu ken ma and then again dana patriarchy adik chata asia hilo e chu system mo le structure ka hoi lo e chu ki kep to na di very orderly very organized to ki bangai chu khanbe egalitarian sangale egalitarian kha khanbe tension umbai jodi to ki hilele a real life kha mengyam na khalo theilo chen wai ki ka bang se li chi he ke quest ke poimo ka sal so mo hai kha hoi taka ngai to bang se hoi dia if it doesn't work bang jaka hi tho di khang yai za hi ta chi bang le mo alas din khat kon gen lai dia so lo chikina den da dan gen dan kha ken le ka ngai dan ma chone hi ya le chi bang rigid taka a patriarchy pen radical tak pi dei ton lo mo ine ka gen no pen chu to dan de wa i gam sunga inam sunga to dan de awareness pasal tema ma le omni hollo in ka mu nang omin namu dia ma
ama study pen kha pan masai na wai te kha all chi ka address dan omdin ka ging ta hai te kha ke mu da na kha a step din ka ging ta awareness dim na ti hong biblical patriarchy chi te khong bang biblical ya bang chi patriarchy banga ai ke le hoi lo ya ai ke le bang chi da na hi ti patriarchy di ta de bible ki to ka bang chi da ni chi khong bang le a patriarchy se hi ti na hi pa lo mo tradition sa khat pen kha tha khat thua ba khek sa nga kha all chi ka essential and non-essential chi hian siama i identity tradition ton dan pen ke koma ai kha i poimo ding ko ani na ala sin ko kum dia i rape to ki sai le igen kha ka ken ka ngai ko ma kha ya customary law chi pen e to hen ke ngai dana kana mu dana nang bang chin ngai dia ma i economy khan yam loin chin hen khan kha mi zong mi gen thei dok te amawa dia kha sungkon a victim te bena i lo mani tha lo in sungkon amaw kana i di omlo chilam ni lama ai lama gen ni hilale government dana hile hai pupa dana asum alag bang am gi pian ji tem khol hoi changa anek dum now ain sung hak sab lot changa kha hai ma de izo zel hoi diam chi bang le tradition pen le adik lo chu hi thona hele hoi et kom le lam da yang hai dan khat kanai khat oma i customary law si changa kha pupa dana kha sum bang da mon mu jo hai a victim family te pen asumin thoi dam chu hi tuan lo hilale at least economy uniam lo hai dan khong ma tiang zo hoi diam dan no pai la chu zel khong tang dia family le bang ma pat tom pi khol lo mai thei mo society area chi impact chu lian zo mai thei cha banga peace ki pia ji khamai thei at the same time kha bel khong an pot zel diwai ki le bang hem an pot diwai le family kha economy kha struggle ma lo hai changwa ama de khalak di lang nga kha asisa on to ki depend lamet wan lo hai changa mai sa nga asuma pen bang le da na tung hi kom kom le atuam so ai duam a family wa mai chi bang le karung simang min jin ai khong kha bang ngai da na nei di chan do ai chu amasa pen kha he apa salam ti mama kha vocal ngai mo no me ting cha no cha feminist na hi bang na hi chi ompai chu hi le pasalam te le midang siam ni nga di hi chi to nang na gen te khoi lo uchidan gen le chin mi champi le siam ni khamai che hi le le uchidan do a vocal so ding a stand up ngam di pasal tu champi poi mo ko cha pathian thu gen ma te ma mo ko ministry Kristian ministry ki health mo le champi hin ka the cha tu lai bang video viral kampiong he pathian thu gen te ma mai nu nei ti at khom na ko le ko ham khat gen puan thu gen cha bang ham gen nu cha mi ti nu zai why ma bang le mi dong wai khat ve ken sa ka sa mo he pulpit ma gen nu chiang ni gen nu nei te chi bang le bible gen la sang thu gen pathian thu gen mo thì qua mặc cái nu mấy cái hiện hà qua mặc cái phải quan thu cao chỉ hàng hiện mấy cái gì không còn liệu mà chẳng này chút takang bây giờ cao chả stereotyping chỉ hàng mai chả why hi bằng lệ bắt hiện thu gen na thì hết lâu why trên lệ tâm kisa tua đến anh again dan contribute ka why sang à pasal hi lệ iki pasal sak lệ mà numei te sim mo het lo za ta ka ken siam te pasal na hi zoi chi dan deu kha tam zo le tam wai lam nyen hi zo le chu hoi la tel le hoi chang a hi rape case te khong bang le to na gen dan le hi ma le ngai poi mo dia ngai poi mo ma tuak dia hoi ka sak kun khat ve si na in zom zui mo khat ve asi khalo te chini to sia nunga si khalo te wai bang si support system ni min ki nei lo to ke bang mi pi ma ya ama mo hi het lo na pia o wai re pom sa victim si dan khata et na la om mo a society amau le em pai ngam non lo chi khat ho siang a abatakia kha banga upper version him le ti or khat ve wa hi kha kha dwal le ti hoi che tunga bang sidan khau jot dewa sumlang li lak nga chi dan ke pong chu pau sia lo ani ke da bang ma hi lo hoi sa khau zo a effective so de dina excommunication mo bang hi dam chu thei lo mo le khau zo dewa a victim le a perpetrator amawa di to ki tuak zo de mo
justice hi zo deuh le support hi zo deuh dan om thei dio chi ngai poimo hilele hiai ho de hi chi che ken le to clear example or clear suggestion ani le che lo ma in society a hiai kum khat sum hi bang khat thei lo di chi dan de khong bang yam khat a jail hiai government system bazui justice judicial system bazui de ke le moi pupa dan a fitting zo de om thei le chu lungul bai chi kan in kon dong di adang ka thei wat om tu ta diam lo ma banah dana khudan lik khazwal ji khop tong ki chiomya man dot nopyam kum nopyam anaya le nó rất thiếu hiếm. okay hi kisai Cái bảo hoài ấy, tôi nói anh phát tác thu cái sao, cái bảo hoài cái sao, như thế này chỉ mà bằng nó patriarchal là feminism cái sai cho society nó biết tất cả cái educate bồi mọ hiện cái thế à, nhà giặc cho khát lắm vocal loa chạy nghe nó khát lắm tia để khát nó bịa confront khát hiện trên ngoài ra cả khát hay biến khát educate hỏi tất cả society à khát nó bịa bồi mọ cái sao Bible interpretation bang le denai chi ma bang na interpretation dan tu oma hoi jaka khat ke hi ke fale chi bang le source PhD New Testament ka hi hoi jaka na source ka chi adang pen adik loi ba chi chang in le hoi pen ka khen khat ya kham dik thi to ni man ka nak zo dewa ki ko pa open discussion le hoi pe mo ka sak ka ke nok pen ta ka hi le ya denena by culture ha hoi tampi biblical values to ki to culture tampi ma hi mo why ke to en home na Bible en home na counter culture is lo na why values te to biblical values te pai home why Bangchi'n ethics ai ke biblical ethics ai ke culture pen a strong zoina ipai thei do chi lambang ngai to hawai zoi diam a counter culture penak ya if again I like le which ba ke tampiom then in the highlight tampiom ma he ke dang ke bang am thei diam chi kon game ki pa hwan lo ka delete khak ki da ma ngi na hoi lo te counter cultural it's a culture in ba counter sin na hello mo culture a life giving lo te mo life giving lo customary te ngi na hoi lo te ka che he ba ka revise na hoi slide pin yam ka delete kha ke ya I don't point out that ki pa wa ngi na hem to culture in ba counter hi tha ton lo mo la sang ton le e culture hin kwa culture hi le a hoi pathian thu piak to ki twak te life giving can so ngina ho it it's how do you define good ma ke pom dana so life giving ni hin khat hin na hin kwa a phung wo hi le mo a hoi lama phung wo le wa kha hoi hi why is there to culture counter hi twan lo ma pa cha he tu ni na a hoi te tampi ki gen man lo hi le he te ngai cho wa hi lo ya chi te ong ki point out that he a hoi tampi om lo ya western society sang banga ya dia ka gen te community oriented hi na mo hi thei tana ki en to khat le khat ki en to hi na bang le very biblical so khoi dan de a hoi champion ni le tunin wa te gen ka ke ya chi thui ni hoi to non point out te ma ki pa ke ki pawaya abana dana khutan lik swan wan lian ton singomya mana dot nopani dong le ma Hello Jing, Dr. Jing thinks keep away no mama question kin de na kundong dia ito igin sa wrap up na kom le komina summarize no a question khat kani chu custom the traditions te ka institute theina ding in church role mo bangchi tu ka poimo azo waiban na secular academy ka kana mu da counter cultural role ana play to ile thuk de chu play thi nai lo Zomi Mothers Association chitila counter culture rank musima why the role bang hi ka chu khat kha secular ka non secular moi cha a role to ko as a conversation khongom thi diam chi
poi he bang si institutionalized te mo poi mo la tel ke thei dan na e la ka kha PTC mo pa te tribe council bang wa kha i judicial system mo chi ha i law on yang khetu on pa hin ka thea ke academics to more research tak to intellectual ichiam to hiai i khotanga ZMA hi tale bang tale wa chi kha tu khoma hi khom the hi le chu wai hoi pen ne ka gin ta hai hoi hi cha observation kan chau hi lo ma research hoi ta ka hi a mia tele culture dang tele a hoi na zia a changa bang zia ka hai ki te face biblical hi zia biblical hi ding hi cha I claim hi changa ma a zia chu dena I pat ngai gen dan de wa claim in it to why claim in it te zui khana dia chi bangya ma ikipat ngai chu ai oh he te hi dan ho he te hi dan ho si mo ta chu how pian tun tuan lo di mo ho ja ka kinga no ho tak ne ya intellectuals lam te to ya a society ya banga amun ma ai chi ha ma practical tak ana ki sang te to khak te lived experience to research based ate kina ki tho akom the ya ma hi che hi la chu hoi pen di in ka che ka gin ta non don na kon dong khadia ma chu thei lo as ya to experience so iba khatleni experience so consider ale ong hi thei to lo ong dik to lo ma pa ja ka theoretically ideally chi le ma pai a lived experience le itu akha sa ten to bang chena na phan ko ma hi khom thei le chu a za thei pen diam chi chu kang ke mu na dan ai ki pawa e uching I kon follow up o aja a straightforward wina I achile twai gen teu kha etsakna I institute chile koya I khachi chu a challenge onom di institution te ki honglo I cha rigid pin ma mo Bangchi'n pan le kon pan di kon question badong di ai kele ko question badong tu le kon tu lag di mo heu tu tin wana tu lag lo me ti chi ko ai ja organize tan amo mobilize tan panga aidan ni I how to like how to say banga den mun che sei lo mo le to e khang sak te to ong ki dong te ki kup te khong bang le ho lo chu ki ngai dana ki bat ke le cha lung sim siang tho ta open ta ka ki ho the wai dan kha ong ki pan tha khat chu kum khat kum ni ba le chong ki he thei lo mai thei mo le eu tong ki he to changa or bring it up zeldi wai changa lai kong article kong a gel thei te kong en mo sociology lama anthropology lama theology lama pan mo biblical study gel to zel na china panga ana bil to le hang a changa he ki thela hi ki le mo PTC te mai no implement this in mai thei a ke le YP te zo ya YP a pa te sum banga mo YP to proposal di uchidana hopeful le hang khadve te chong hi thei tho dang as ya chu customary laws it's the kong judicial system a khoma in the isa hete po hun la ta hi lo yang bangja ka po hun na ya enin ya itil to enin ya che in kwan te til to tampi hichidan hi ja ka chidan khatina banga concrete examples kong to pe thei zelin propose thei zelang kum khat kum ni sunga le heu tu ki hong za de ai kele ei sunga le hong hi to thei mo ei chianga tule tu insu asyam takena honestly lamne thwan khima ilele puchi komale aki pawai chu i banga I paidan receipt tak om lele kil khata in kwan kwana ma family by family amawa dia hoizo ya dia hoizo ana ki zui thei I paidan ngai lo china hilo les om ve ma hilele esa ho I whole tribe sunga bangsi te di chinga dane ma hi châu le hang o si dani na hopeful hope pakipya
Pawaya abana tua SIAMSIN Polpi Train Headquarter DELHI-NCR I President o have to know moi apat aman donop aniya dena he can really go here. Thanks. So on the south, yeah. zai Okay. Meeting dang kanay to conjoin hak hasima sorry lo hilale kazak hak dia ngai no ma all in a video kan ngai thak da YouTube ko nga hilale he to no kya nga dot lop kanay ya le to lai hai a customary laws kha no me te like apasal asi changa ata ti nga ngai te pai kha to lai khovel yet ale no me independent tam lota like apasal ta nga klowa pasal dang nei or ata ti to amau ata tien ko la pasal dang nei thi lo ya ti khong mo vai pi na banga na ngai dan ta ti nga ka hin khwa zat be mai di ha hi kya le pasal dang nei ta ti la enkol the tho vai a hi ko do to Yai divorce lamle pa banga widow lam vai bang le champi ki ko phayo mo vai le khata gelh sai ngai le ka dili la kya thak te la ka khathya ta nei lo te bang ken khat te chanon nang ken pen mai na ta nei lo te bang adya ka tapa nei ki le la ka lang lo sa nu mei che mo anu te ai lama pai ki de mo bang se do chi dan de khong le om hilai chu tua tua the president Minam gen pen chu ta te nga ka pasal nei non lo kha elam te expect dan bang sin mai pai dan bang sin hilele kwa hai mun akwa pen ke phwai pen ata ding atun pasal gang paneya aman hoi taka amo puang na che atale hoi taka miswak sak he zo de ama adia le fulfilling chi ya de hi le chu banga hoi banang se na di chi chu ke mi ma ngai dan che hi mo hi le pai dan hai set to ki sai ami te expectation hi ai ke le pai dan set ta ki ge fa ya chi chu ka thei chiang ke mo hi le ki ngai dan in chu hi ai hona tun pasal dang bane le or bane ki le kwan chwa kha pen di ama atate and then apasal thak kwa pe wa dia mo a hoi pen di bang he dia pasala ne ya atate da hoi zo pen di le hi thei ha or pasal bane le ama ading or atate din sana ama atate ka le ung bai thei dei le complicate sima ha hai set ka chi thei lo hi le case by case a bai chu hi hilele apoi ma chu pasal bang bane le gena ompa mo ama tu masak chu ata hoi chaka kep to theina di abak to theina di ngai cho na pasal mi hoi chak khat ai kele mon hoi chak khat bane som le hi mai thei ti le agin ta kan ban lo le hi thei hoi ja kami gen leng thuak le hi thei uchi ki ka kha ami malin individual le athuak to swak sin mo ko I answer chat di ka thei ke le ka ngai dan hoi chanin kondom de non follow put le laun gen le chen kondom khaya kondom kha ke okay ki pa hai chu complicated simin chin adon na chat le om nai lo mo ke society ale ki hu chi changkang nai lo chi mai ni anuwen pasal dang ni le bangge na ki om pa din chen ki pa hai to no thank you ki pawaya dot na dang om laya dot na ai ke le kop nop nei ten dot thei lai hi okay om no lo bang sema abana pai dingwa dot na te yai tanen ila dingwa dot na hon dong tu te tunga ki pa tu kaun gena iki kop kom teu tung to na leng tampi ki thei be ai chi the mi
tengina kwa pe umai na ina patwam pi cha tu ilamena hi tuna Hun Khakna I lut adingwa session anom te pen le interesting pen in izang thewa ke pa hwaya hei tungton a longgel na poimo takte le mimal hinkhwa le society a iden mun ki vel thakna ine ngeu ilamen hi mabana topka ngai te dom kangin chindan hoilo inam sunga anu pa ate ka khangle ikima kyang koi khoi the di chi te o SIAMSIN ngen I nawa yai te identify the zelena I omdan te wa ekan thamjing hitol the sem dingin patyanin hanom pi cha then chi hei session tungtonin igenom genwama yai session webinar series SIAMSIN webinar series se ni na launching taka sathe na dia thuman phathak hon gen sak how to know Dr. Chingboi tunga ke pa thu athak thak ine genwa bana yai session hung suk bu ching sak tu mi pi lamangai ke te hi in dot na dong tu te hitale na ve kwa tunga ke pa thu pol pi sigle tangin ka hon gen hi mabana leng yai webinar series tungtona topic tom SIAMSIN te adibi ka patwam di ki khop na hung kinai to zel dinga hi na a I WhatsApp group le hitale social media platform tom te ananga event to zel ding in leng iknge na hi hai tingin SIAMSIN webinar series se ni na so hi adang gen nop ton ke mo okay chile Ke pa ke na ve kwa tunga ma discussion hoi takin ituwa monglo singe he ma son ni thank you